tipil pe nak kong kha evangelist Pawl ni thong than chim hatika tipil pe be na ok so salo ti mi kha kong khan bible ni an ti mi chawa kalo thong thawa chim ra zoom mi kha tipil pe na ti si top ko cha khan evangelist ni tipil pe nak nol hi an ngai velo mo jetinda derwang evangelist en pe na ok si lo na pe an thong chim na hrin than ve ko sia chun bible ni wa kalo thong thawa chimu zoom mi kha tipil pe na ti top ko cha khan ka thai thiam makata ja an pek ve ko lo ti khate sei Pawl ni te khan ve mi chu kai chu tipil pe dinga boipan aka ko lo homan tipil kan pe na lo dia ti evangelist vil te la ke min thang cham chu Pawl se chun jisu ni vakalo lo wa chon piak na lo ka menin baptisma va pe na ati mi na po kama sei den se chun apostle se maka ordain tu mi kan se ordain tu min si cha maka ordain khala hau ka da chuena va thlai lai de chun kri fu bu chungi ordain pastor po tu ka chuena va thlai ding kan se evangelist Pawl chu vakali thalau tlau atlai bak ding tu kan se ama balte kri fa lo bak nak muni na vakale ta chun na ka missionary phone church planting na tu sa chun khaman chola chang nang mani kan baptisma na pe ok sako nga sanain ni evangelist tampi ni baptisma kan pek nak na crusade kan tu nak na he pastor he ning chang te mi kri fa bu ngot de wa si cha rian hello mi ki kan batua mi city ka cham do mi sa chun pakate kan member po ong e film ve lo tuk na ko thong tha kan va chim tik na hen thong tha ka chim tu pa kher ni tipil ke pe se ti mi pastor upat na kharau kha kan rak ei film lo cha kan members only in evangelist Pawl he an so kan pot tar di na e kan rak ro na ma cholak mana chun nu hi an rak se nu hi an rak ma ngai nu ni hin pastor hai khak la ki evangelist ro he thiam khun tuk na ko eden dum khan ni hin ni tiang he kan dot tuk mi na ni hin na an kan ho ngai ni ata ka hen an ma lo hin la ko sak ko su